Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil kerim. Amma ba'd. Bütün alamlardan jaratuvchisi bolgan Halik zat, rızkı bergüçü, adamga ömür bergüçü ulu Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler bolsun. Maqtoolor bolsun. Jananın paygambari Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga her bir momin musulmandan salamdары, salavatları jetken bolsun. İnşallah bugünkü ulu Cuma bayanını sizi bizlerden bul alamga gelişibizge sebepçi bolgan, sizi bizlerden uşul günge jetip kelibizge sebepçi bolgan, butuğuzda bastırıp, elge aralaştırıp, жақсы жаманды bağlay turgan kılıp, hidayet tavışыбызга, baktılуулuk joluna түшүүбүзгө себепчи болгон ата-энелердин акылары тууралуу баян кылмакчыбыз иншалла. Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. İnsaniyatка берилген ушундай кыска өмүрдө берекелүү кылып, күндөрдүн эң бир улуу күнү болгон Seyyidil Eyyam, Haccul Masakin, kündördün en bir seyyidi ulusu bolgan, miskin, momundardın, musulmandardın, idi bolgan, mayramı bolgan, Cuma gününde Allah Taala ibadat saatlerini nasip kıldı. Turmuş tiriciliginin uşunday kızıuluğuna karabastan, vakitin uşunday tardığına karabastan, vakitin uşunçalık zımırap, uçup tez ötüp bara jatkанына karabastan uakıt taap, şart taap, Allah Taala'nın az da bolsa ibadatına kıvlaga жүздөнүп, daarat alıp, pakiza taza giyimlerimizni giyip, kıvlaga жүздөнткөн, meçittin bosogosун attırıp, toba eşiklerin kaktırgan Allah Taala'ga çeksiz şükürler bolsun. Allah Subhanahu wa Taala ulu Kur'an ayetlerinde Kıyamet gününe çeyin kelgen özünün pendelerine uşunday hüküm kılat. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qadâ rabbuke allâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil valideyn ihsâna. İmmâ yeblughanna indekel kibara ev kilâhumâ ve lâ tekul lehumâ uffin. Sadakallahul azim. Allah Subhanahu wa Taala bütün jerge nurun çaçkan, berekesin çaçkan, kutun çaçkan ulu Kur'an'da ata-enelerdin ordun, alardın darajasın mına uşunday kavarladı. Allah Taala ve qada rabbuka özüne ibadat kılууdan kийинки en çoğ jakşılıktı ata-enege kızmat kılуу, ata-enenin duasını alуу, ata-enenin razıçılığını alууga bekitti. Allah Subhanahu wa Ta'alaga ibadat kılgandan soň en jakşı amaldar ata-enenin kızmatında boluu, ata-enenin razıçılığını alуу menen ekendigini bildirdi. Allah Subhanahu wa Ta'alaga ibadat kılgandan keyin ekinçi orunda artынан zikir kılıngan nerse Allah ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Ata-enege jakşılık kılуу, ırayım kılуу dedi. İmme yeblughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Muna emi üy bilege Kudayım Taala
perzent berip артынан tukumulooçu urpaktı bergen ar bir üy bile ayabay kuvanışta bolot. Kulağına azan aytırıp, el jurttu çakırıp, toy berip, uşunda bir Kudayım perzent bergeninin şükürlerini keltirip, jakşı ısım attardı koyot. Mına uşul günden tartıp Allah subhanahu wa taala oşol kiçinekey ımırkayga akırın tiş çıkarıp, akırın tamtun etkiri bastırıp, akırın butuna turu bastırıp, bir çurkay koyup, bir otura kalıp, mına uşuntip, bul kiçinekey ımırkay erezege jetti, balagat yaşına jetti, uşuntip elge koşuldu. On kol sol kolun jakşılık jamandыкты байкай турган жамаатка, el журтка koşuldu. Mına uşul kezde emi жарык dünyaga alıp kelgen, boyunda 9 ay 90 gün götörgön bul kiçinekey ımırkay enenin kursagında kanından kan alıp, canından can alıp, mına uşunday avaldı, ene baykuş götördü, başından ötkördü. Bul boyunda bolgon kezde tündördü, balkim uykusuz ötkörgöndür. Alsızlık menen bir kança orugandır. Birok oşol kiçinekey ımırkaydın jarık dünyaga gelүүsүндө kuvanıç menen, ırahattануу menen oşol bari kıyınçılıktardı artta kaldırıp, perzent degen nematты, perzent degen bakıtты jarık ağlamga alıp geldi. Emi uşul perzent bul ağlamga gelip, jaşçılığın sarptagan, den soğuluğun sarptagan, güç kuvatın sarptagan ata-enege kanda mamile kılүүsunu Kur'an buyurut. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uffin. Ata-enenin astında uf dep, uf tartpagın deydi. Emi uf degen kalima barыбызга belgilүү bolgondoy, bul uf dep aytılgan söz, men tajadım, men zeriktim, men çarçadım degen manilerdi kamtayt. Mufassir alımlar aytat, bul uf degen söz, emne söz dese, perzent ata-enenin astında, ata-enege oor kelgen sözlördü aytuusu, ata-enenin köngülün orutuusu, ata-enenin diline azar berүүчү sözlördü aytuusu, bul dagı uf degen söz menen teң bolot. Eger ata-ene olturgan bolsa, perzent girip, katu kadamlardı taşlap, ata-enenin köngülüne azar berүүчү hareketlerdi jasasa, bul dagı uf kaliması. Balama emne boldu eken, mına uşuntip takılda basıp kaldı, eşiklerdi katu jаап kaldı, ünün biik kötörüp süйлöp kaldı dep, ene bunu baykuş sezet eken. Sebep 9 ay 90 gün jürөгүнүн astынан orun berip, mına uşul perzentim kanday akıbalda ösüp jatat, emne boldu eken degen jürөгүнүн astında saktagан ene, perzentin kavak kaşının köz irmemiden, dem alууsudan bütün bar nerseni baykay alады. Oşolordun katarına Peygamber aleyhissalatu vesselam ala uhbirukum bi kebairiz zunub, men silerge çoң күнөөлөрдүн kabarın bereyinmi dep sahabalarga aytты. Sahaba raziyallahu anhumlar, bala ya Resulallah, aytыңыз, ata-enevi sizge kurman bolsun ya Resulallah, aytыңыз deşti. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bul insan bul dünyaga kelip en çoğ günöөлөрдөн atkaruuçu bir günö, özünün jaratуучусуга şerik kılууsu, şirk amalın kılууsu, jana Rabbisini jaratkan zatты taanыбай ötүүsü, bul en çoң günö dedi. Andan kийинки günö ata-enege ak boluştuk. Andan kийинки günö körbөгөн işini gördüm dep güvölükкө ötүүsü, insandı jok kılууçu, halak kılууçu günöөлөрдөн болуп саналат. Ata-enege ak bolуу degende mufassir alımlar dagы bir akıbalды koşup aytышат. Ata-enege ak bolуу, eger ata-ene kızdır, uuldur, oşonun keleçegine zar kakşap, oşonun sözlörünün, oşonun jasap jatkan iş hareketinen köz jaş tökkөн bolsa, mına uşul bala ata-enege ak boldu deytken. Perzent ataga, enege gelip, anın kelечеги үчүн кайгырып, кылып жаткан туура эмес иштери үчүн кайгырган болсо,
kılıp жатқан hareketleri ata-enenin көz yaşın tөгülүүsüne sebep bolsa, bul perzent ak bolgongo tete amaldı jasaptır deydi. Kudayım Taala bunday akvallardan özü asırap avaylasın. Allah Subhanahu wa Taala ayatın ulandısında وَلَا تَنْهَرْهُمَا alardı hiç kaçan jerkibegile. Alar siler basalbay жатқан en zayıf, en načar avalda bolgonуңарда ak juup ak taradı. Ak şeşepke bölödü. Astыңарды bir günde keminde 10 joludan alar hiç bir jirkebedi. Alar hiç bir oor albastan astının guruktap mına uşunday amaldardı jasады. Sılады, sıypadı, ak juup ak taradı. Ata-ene kartaygan kezde but kol imaga gelbesten hareketleri kıyın bolup kalsa, çaydır, tamagaçtır dastorkongo tөгülüp kalsa, gelin geçek, uul bala bir karavalattagı akırın tazalap koyot deydi. Mına uşul karaştık menen ata-enenin göңülüne oğurluk keltirdi deydi. Alarda ar bir kuvanıç menen, ar bir sүйünүү menen oşol жерlerin tazalasın. Ata-eneni bir toy topurga, jakşılıktarga alıp barsa, maşinaga түшүп чыгуусу жайлап калган болсо, tezirek oturuңuz dep eşikтерди катуу жаппастан, же барган маарекеден шаштырбастан алып келүүсү бул перзенттин ата-энеге кылган эң жакшы амалдары. Ата-эненин карыган кези, ата-эненин ушундай bir жашка кирип калуусу аларга Кудайым тарабынан берилген çoң белек ekendигini ал сезип туйсун дейт. Эми ата-энеге кызмат кылууну улуу аалымдар перзент деген уулdur, кызdır, oşolordun kızmatını 5 bölükө bölөt. Birinci bölük biz jogorуда okugan Allah Taala'nın ayatına ılayık amal kılıp ötkön en jakşı perzent, maktalgan, şariatta buyurulgan amaldardı atkargan, Kuday Taala razı bolgon, ata-ene razı bolgon perzentin zikirini birinci orunda zikir kılışat. Bul topko ulamalar ata-enesinin tirүү kezinde dagı ata-enege kızmat kılışat. En jakşı sözlerini ata-enelerine arnaşat. Sözdün bermetlerini, en jakşı sözdün jılıularını, sözdün körkömdörünü, sözdün gül destelerini ata-enesine arnayt. Үйүндө жакшына тамак жаса ата-энесini мейманга чакырат, же жеткирип берет. Üstüne giyim alsa ata-enesine alıp beret. Bul kartayıp meyman bolup kalgan ata-enege alardın başına salgan jooluk dagı kımbat bolsa 500 so'm eken. Butuna kiygen жаңы kalaçı dagı eң эле arzan eken. Mına uşunu alıp berip kızmatыңızda boloyun. Bul jooluktu başыңızdan çürbe salıp жүрүңүz dep duasını alıp jakşı bir sözlerini aytıp bul ötkünçü 5 dünyölük ömürdü manide mаңызda жүрөгү rahat tapkan avalda ata-enege kızmat kılуу menen ötkөрөt deydi. Mına uşunday bir perzentlerdi misalını uluu sahabalardın tarihынан uşunday gelet. Abu Hurayra radıyallahu anhu mına uşunçalık Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan öte köptögön hadislerdi zikir kılgan uluu alım sahabalardan. Uşul kişi Medine şaharına vali bolup turgan kezde erteminen jumuşka bara jatıp enesinin astına barıp enekebay Kudayım Taala siz bizning kichinekay ımırkay kezibizde kanday ırayım görsetken bolsoňuz, bizge boor bergen bolsoňuz, merim körsetken bolsoňuz, emi siz karıp kaldınız, kartayıp kaldınız, oşol merimdi bizden sizge görsetsin. Men jumuşka bara jatamın dep balalуу, çakalуу bolup kalgan kezde enesinden batasını alıp jumuşka çıkıp ketçile dedi. Jumuştарын atkarıp gelgende үйüne barbastan tuura enesinin astına gelip enekebay men jumuştan kayttım. Jakşı aman so oturasızbı? Kudayım Taala bizdin baktыбызга sizdin duaňyzdy ulamjılуу kılsın dep batasını alıp kayra geletile dedi. Emi ekinci top, ekinci bölük tögü perzentler ata-enesinin tirik gezinde alarga jakşılık kılışpayt. Alar alamdan ötkönden keyin miň ökünүүler bilen közler açılıp kalat dagı ata-enenin kadırına jetet. Közü bar kezde anı baykay albay kalışat. Balam deyt, çakam deyt, uulum deyt, üyüm deyt, jayım deyt. Ata-ene dagı ayıldadır, üydödür,
ömür ötöt, gün ötöt. Ata-ene ölböçü de sezilet. Bирок күндөрдүн биринде Россияда жүрсө телефon bara же телеграмма барат. Тез келгин ата-энең оор дейт. Балким ата-энеси көз жумгандыр, балким топурак салынгандыр. Аны ошондо дагы этияттайт дагы ата-энең оор дейт. Келсе үйүндө кыргыз үй тигилген, столдор коюлган, ата-эне олтуру барган үйгө кирет. Ата-энеси табы олтурган жерде таппай калат. Ушундай бир тең туш жоро жолдоштор айтат. Ар бир мамлекет өз алдынча болуп, элдин башына кичине бир кыйын кезең түшкөн кезде эл катары агылып, биз дагы бала чака тиричилик деп талаалап кеттик дейт. Күндөр өттү, жылдар өттү, 6 жыл, 7 жыл ушунчалык тез өтүп кетти дейт. Ошол кезде жумушсуз калган кезимде үйгө келип кеч келсем ошол үйдө апам чыккан үйдө балам келдиңби деп колдору калтыраган энем тосуп алат эле дейт. Ушунча бирде келемби, түндө келемби, ошол эне муктабач эле дейт. Ошондо мен жаш бала элем эне, сиз уктай берсеңизчи, уктай бериң деп энеме ошол катуу сөз айтып үйүмө кирип жатып алчу элем дейт. Ошол кылган иштеримде мен өкүнүп, энемди дагы көңүлүн оорутчу элем дейт. Ушинтип талаалап кеткен күндөрдө 6 жыл, 7 жыл, 10 жылга тете убакыт өтүп, күндөр өттү, айлар өттү. Мына ушундай кат мага дагы келди дейт. Ушундай шашылыч келдим дейт. Учуп келе жаткан самолет учпагандай байкалат. Качан жетем деген сөз менен ушунчалык келдим. Шаша-пуша үйгө келсем, табыт көтөрүлүп чыгып кеткен экен. Артынан чурка бардым, бирок бир уч топурак салып, менин толгогумду тартып, мени ак жууп, ак тараган бакчаларга, мектептерге жетектеп, конфетин, сары майын жашырып койгон энеме мен бир уч топурак сала албай калдым. Бул өкүнүч, бул кайгы менин жүрөгүмдү бүгүнкү кезге чейин эзип келет дейт. Кудайга шүгүр, үй дагы болду, жай дагы болду. Элге окшоп той бердим. Бирок ошол апам чыккан үйдө бир караң көрүнбөдү. Ошол калтыраган үндү уккум келди. Бирок ошол нерсени мен бүгүн таппай келем дейт. Күндөрдүн биринде кудду мына ушул акыбал өтүп, арманым ичине батпай кеч үйгө келсем эшик дарбаза жаак. Кагабын эч ким ачпайт. Жакшы көргөн аялым уктап калган. Балам бакырам деген балдарым уктап калган, эшик ачылбайт. Кактым түн бир окум. Дарбазадан ашып түшүп карап, апамнан жапкан жактан, тандыр жактан келсем, кайсыдыр бир убакта апам үстүнө кийип жүргөн халаты тандырдын боюнда жеңдери күйгөн, кирлеген абалда туруптур. Бетиме бастым, ыйладым. Апамдын жытын таппай койдум. Үйгө кирип үйдө атсам жылуу үй. Балдарым ачылган, чачылган, жакшы көргөн аялым чирин уйкуда. Апамдын балам келдиңби деген үнүн таппай калдым дейт. Бул бүгүнкү күндө тыйындын артын кууп, дүнүйөнүн артын кууп, тең туш менен бир окумга чейин отуруп келип, балким үйдө олтурган энелерди бүгүн балким биз дагы байкабай аткандырбыз. Алардын бүгүн бизге ополтоодай ордун балким сезип билбей аткандырбыз. Балким жумуш айтса биздин жумушубузга тоскоол болуп жаткандыр. Балким бутубузга Түркияга барсак бут кийим алып келип, сыртка чыксак көйнөк алып, аларга 500 сомдук, 1000 сомдук арзубаган бир кийим балким алып жатпай аткандырбыз. Күзгүсү келсе күзгүсүн кийебиз, жазгысы келсе жазгысын келебиз. Алардыкы бир эле кыл, башында жоолук, бутунда ошол калач. Кудайым Таала алардын кадыр баркыны мына ушундай кездерде, мына ушундай турмуш агып жаткан кездерде байкатсын. Эми 3-чү бөлүк перзент ата-эненин тирүүлүк кезинде жакшылык кылып, алар ааламдан өткөндөн кийин унутта калдырат. Ата-эне өттү, кетти, болду, унутта калып кетет. Бүгүн улуу жума экен. Күн чыгып, аалам жаңырып турат. Элдер жумага шашып атат. А бирок ал перзент көчө боюнда көчө сабалап турат. Балким ошол убакыт эки сигарет чегиш менен өтүп кеткендир. Же балким дүнүйө жана акыретине жок болуп, пайдасы жок болгон чайханада ошол убакыттар өтүп кетти. Ушундай улуу күндөр жумасына бир жолу келет. Ата-энелерине, бир туугандарына дуалар окулат, Кур'андар окулат.
ошондо ал колдор көтөрүлбөй калды. Балким жумадан кетип атканыңызда көчө боюндагыны карасаңыз дагы эле турат. Күн батып атканда карасаңыз дагы эле турат. Күн чыгып атканда карасаңыз балким дагы эле турат. Кудайым Таала мына ушундай перзент болуп калуудан абайласын. Эми 5-чи түрлүү перзент ата-энесинин тириктигинде дагы, ата-энесинин өлүктүгүндө дагы жакшылык кыла албайт дейт. Кудайым Таала өзү асырасын. Ата-энеден кабар ала албайт. Балким ошондой бир күркүрөп күүсүнө келип турганда ата-энесини карыялар энесине алып барат. Бир мусулман жигит жума намазыдан ушундай мен ушул карыяларды кабар алып, ошолордун соогу ата-энеме тийсин деп жумадан кийин ысык нанды жаптырып, үстүнө майларды сыйпатып, үстүнө сейданаларды септирип, ысык абалда мен карыялар үйүнө бардым дейт. Ошол жерге барып, нанды дасторконго коюп сындырып, бирден аталарга, апаларга тапшырдым. Ошондо бир аксакал орундугунан тура албай, кроватынан тура албай, мага дагы берип койгулачы деди дейт. Ошондо барганда бир бууда буусу чыгып, жыты чыгып турган нанды алып барып бердим, жей албай койду дейт. Инсан картайган кезде балким кийинге дагы муктаж болбойт, тамак ашка дагы муктаж болбойт. Ошол нанды алды дагы чайнап жегенге тиши жок. Балким анын жытын жыттап, бир кездерде ушундай нанды апам жаап берчеле. Апам мага сунчеле, ошол акыбалдарды эстетти дейт. Биз кайсыл жерде талаалап жүрбөйлү, энелердин мээримин издейбиз. Балким ысыкнан ошол талааларда дагы бар, бирок бирдеке жетпейт. Эне бышырып берген нанда эненин мээрими кошо жуурулат. Эне бышырып берген нанда эненин жүрөгү кошо жуурулат. Эне бышырып берген нанда эненин дуасы, баламды өзүң сактагын Кудайым, балам өнсүн, өссүн, эч бир корлук көрбөсүн деген сөздөрү кошулат. Ошон үчүн балким ал рахат жыргалды бүтүн жерден табышыбыз мүмкүн экен. Бирок ата-эненин жанында болгон көңүл жайбаракаттык, бейпилдик эненин жүрөгүндө гана бар, эненин кучагында гана бар, эненин мээриминде гана бар. Бир улуу акындар айткан экен, эми менин бешенемдин баркы жок, сырттан келип апабызга өптүргөн деп. Бул пешене, бул жүздөр эми балким башкаларга баркы жоктур. Апам менин бешенемден сүйгөндө бул бешененин баркы бар эле, кымбаты бар эле, наркы бар эле деген экен. Дагы бир таифа инсандар бар, уламалар 5-чи бөлүмгө кошумча кылып айтат. Ата-эненин көзү барда дагы сыйлап кадырлай албады. Ата-эне өткөндөн кийин бир нерсе кылат дагы ошо менен кайра эстен чыгарат. Жылына бир жолу эхсан кылат дагы, аксакалдарды чакырат, эли журтту чакырат, дасторкон жазат дагы, дуасын алып эстен чыгарат. Анан кабырына барып, бороон чапса бороондон, кар жааса кардын сообу келип, жамгыр жааса жамгыр сообу тийип турган ата-эненин мүрзөсүнүн үстүнө муздак сементти коюп ошону чаптап салат дейт. Бул балким ата-энеге кылган жакшылыктын ордуна келип жаткан соопторду тосуп коюу менен баалана турган нерсе дейт. Ошолорду коюп, анан ошол жерге милдет менен жазып коет. Бул сиздин перзенттериңизден деп ошол кылган кичинекей бир амалындагы милдет коштойт. Биз перзенттериңден, уул кыздарыңдан деп милдет кылып жаап коет. Ал байкуш эне ошол милдет менен, балким ошол эстелик таш коюу менен, балким бир жылда 365 күн болсо, ошол 365 күндүн бир күнүнү бир кой салып, алакан жайдырып, дуа кылдырып, кайра унутуп койгон перзенттерди дагы ушул 5-чи бөлүктөгү перзенттерге кошот. Чыныгы уул, биз бир күндө 5 маал тамакка, абага башка нерсеге муктаж болсок, ал өтүп кеткендерибиз дагы кудды мына ушул нерседей. Дене кетет, бирок рух дайым ал байкоодо, ал сезимде. Кудайым Таала мына ушул аманат ааламында дүнүйө деген жашоодогу жашообузду ар бирибизди
80'ge girip kalsak dağı, balkim andan ötsök dağı, balkim 40 yılda 40 yaşta tursak dağı biz ata-ene üçün dağı ele perzentmiz. Biz ata-ene üçün dağı ele bir kişineke ımırkaybiz. Oşolordun uğulumun deyiz, oşolordun kızımın deyiz. Ata-enenin namına jakşılıkты alıp bergen, ata-enege rahmat senin atana degen sözlördü, dualarda ala turgan perzentlerdi bolusun nasip kılsın. Kudayım Taala uğuldur kızdır bergen bolsa, bugün jebe jedirip, giybe giydirip, içpe içirip jatkan, avaylap asırap bala bakçaga, mekteplerge taşıp dütken uğuldarыбыз dagı el menen koşo juunup tazalanıp, bugün kuttu cuma günü eken, kündün titiyip jarkıraganın kara. Bunu men uykuda ötkörsöm, je başka nersede ötkürsöm, bolboy kalat. Koy, men dagı meçitke barayın. Ata-eneme, barkem alardın atalarına, tayene tayatalarıma dua kılayın. El menen koşo bolayın. Alardın berekesinden, alardın kutunan alayın degen, jürögü oygo, ködönü oygo, perzentlerdi, urpaktardı bizlerge nasip kılsın inşallah. Subhaneke Allahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruk ve natubu ileyk. Amin ya Rabbel alemin. Allah'ım özüngü vada kılgan ulu cumanın soğuptorundan, berekesinden, kutunan nasip kılgın. Alыс yakından kelip, mecit eşigini açıp, toba eşiklerin kakkılagan cemaatlarımızdan tobaların kabul kılgın. Üylerine kut bereke bergin. Uğul kızlarının ömrünü uzun kılgın, hidayatta kılgın, merimdүүлükte kılgın, boğrukerlikte kılgın ya Rabbi. Allahümme lekel hamdu kema yenbaghi li celali vecihik ve azimi sultanik. Radina billahi ta'ala rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyen ve rasula bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.